شەهیل ئەوەی شۆفێرێکە و پێشتر لە شاری ئیدلب لە سووریا ئاوارە بوو و دووچاری ئاوارەبوونێکی دیکە دەبێتەوە. ئەمەش دوای ئەوەی لەگەڵ خوشکەکەی و 9 منداڵ و 2 هاوسەرەکەی بە زیندویی دەربازی زەوی لەرزەکە دەبن. کاتێک زەوی لەرزەکە ڕوویدا من نیمچە خەوتوو بووم. هەستم کرد زەویەکەی ژێرم دەلەرێتەوە. زەوی لەرزەکە هەتا دەهات بەهێزتر دەبوو. بەرد بە دەوروبەرمدا دا ئەباریە خوارەوە و باڵەخانەکە دەستی بە لەرینەوە کرد. دەرگاکەم کردەوە بە پلیکانەکاندا چوومە دەرەوە و لە ماوەی چەند چرکەیەکدا باڵەخانە 4/9 هاڕێی کردە خوارەوە و زۆربەی هاوسەکانم مردن. من لە 9 یەکەم بووم، بەڵام بە موعجیزە دەرباز بووین. پتر لە 3500 کەس لە زەوی لەرزەکە لە سووریا گیانیان لەدەستداوە. لەو وڵاتەی کە جەنگە نێوخۆیە 12 ساڵەکەی سووریا کوژرانی بە سەدان هەزار کەسی لێکەوتبووە و هەروەها بە میلیۆنەها کەسی ناچار کرد ئاوارەی نێوخۆی سووریا ببن و بۆ وڵاتانی هاوسێش. سمکۆ عەزیز، دەنگی ئەمریکا. جمارن داویک و ین قربانیان مری و برینداران ج ارتحجن بهز لترکیه و لسوریه کو تن راگهاندن هطانها وسا خویا دکن کو نزیکی 32,000 لترکیه گیانی خو جدز دایا پتر جهشتی هزاران جی بریندار بونه لسوریا جی تیگوتن کو 4500 کس مرنه دگل وان جمارن مزنجی هشتا هیویک هيا پشتی هفتیه که جوان ارتحجانان کو هناك کس ان کو ساغ ماین ورن ڕزگار کردن. 6 ڕۆژ دوا بە دوای بوومەلەرزەیەکی وێران کرد کە تورکیا و سووریای هەژاند ئەگەری دۆزینەوەی ڕزگاربووەکان تا دێت کەم دەبێتەوە. بەڵام ساتەکانی وەک ئەمانە یارمەتی دەرن بۆ ئەوەی هیواکان ببوژێنەوە و بۆ ئەوانەی بە دوای قوربانیەکاندا دەگەڕێن. ژنێکی تەمەن 19 ساڵ کە بۆ ماوەی 128 کاتژمێر لەژێر دار و پەردووی بینایەکی دارماودا بوو ڕزگار کرا. ئەم کشە 7 ساڵانەیەش دوای نزیکەی 136 کاتژمێر بە زیندویی دۆزرایەوە. دەیڤید مۆری کەناڵی ABC لەوێ بوو لەو کاتەی تیمەکان بە شێوەیەکی هێمنانە لە ناو پاشماوەکاندا دەگەڕان. دەتوانن ببینن ئێستا پارچەی کۆنکرێت بە یەکتردا دەدەن. زنجیرێکی مرۆیی پێک دەهێنن بۆ ئەوەی هەوڵ بدەن خێراتر بگەنە هەر کەسێک کە ڕەنگە لە ژێر ئێرەوە بێت لەوە ئەچێت یەکێکیان بە زیندویی دۆزی بێتەوە. هەلیکۆپتەرەکان بریندارەکان لە ناوچەی کارەساتەکانەوە بۆ گەورەترین نەخۆشخانەی ناوچەکە دەبن. ئەم ئەرکانەی ڕزگارکردنی هەلیکۆپتەرەکان بە درێژایی کاتژمێر بەردەوامن. زیاتر لە 700 کەسی کە ڕزگار کراون بە تەنها لەم نەخۆشخانەیەدان. ڕێخەری هاریکاری دۆخە لە ناوکاوەکان لە نەتەوەی گرتوەکان دەڵێت پێشبینی دەکات ژمارەی کوژراوان بەردەوام بێت لە بەرزبوونەوە. پێم وایە زەحمەتە بە وردی خەمڵاندن بکەین چونکە پێویستە بچینە ژێردار و پەردوو، بەڵام پێم وایە دوو هێندەیان زیاتر دەبێت. ئەوەش ترسناکە. بۆ زۆرێک لە سەرانسەری تورکیا و سووریا تەنانەت لەگەڵ ئەوەی لە بوومەلەرزەکە ڕزگاریان بووە چیتر ماڵیان نەماوە کە بۆی بگەڕێنەوە. تەواوی گەڕەکەکان وێران بوون، ماڵ و بیناکان ئێستا تەنها شاخی دار و پەردوون. ئەو بوومەلەرزە بەهێزە دیمەنی زەوی لە هەندێک ناوچەدا گۆڕیوە، بەکەتکردنی دار و درەختەکان، دروستکردنی درزێکی 200 مەتری پان، هەروەها دۆڵێکی تازەی بە قوڵایی 30 مەتر دروست کردووە. شایان پاشا بۆ راپۆرتی لامە حەسەن، دەنی ئەمریکا، واشنگتن. چافکانین فەرمی و نەفەرمی ڕادگەهێنن کو ژمارە قوربانیان هەرتی و بلند بە لە دەمێک و کار بەدەستێکی نەتەوێن ئیگرتی دەبێژا کو جمارين رنجا جمارة كو قربانيا يا درست بقى دوقاتي او جمارين كو هطانها هذه الراقة هندن وكا ما قوتي لتركيا نزيكي سيهودو هزاران لسوريا جي 4,500 برنا لتركيا 8,000 نزيكي 8,000 جي بريندار بونا دقال هندي جي هشتا خلقي هي فيها كو كارماندن آلي كاريان خو بقى هينن هندك جي كاسين كو ساخ ماين دجير آواهين هرفتي دا ایشب کاراساتا هوانه لترکیه و سوریه هجمارا مریان جه 28,000 درباست به. کاراساتا خوزایی یا هری کجر یا زیدتری 10 سالان و نتوی یه گیرت هشاری ددکو هجمارا راسین دبکو پر زیدتر جیبه. هین ما دست به هجمارتنا داوی نکریه که گلو چند کس مرنه از پشتراستم که اوی دوقات بیان جی بیتر افتشتکی بطرسه. تیم رزگارکردن لسوریه راگهاندن که وان خباتن لیگرین و رزگارکردن دانا سکناندن و دست به آلیکاریه قربانیان کردن.
جبو کسین کو 24 دمجمران دخبتن دبکو هیوی ونداب به لی او بردوام دکه. بیشتر زیادتری 120 دمجمران تیمین رزگارکنه هدیل دل بو کچکه 16 سالی جکاولین آواهی و درخستن. دم و دست اکسیژن دانوی و بو درمان کرنه راکرن نخوشخانه ای. و 5 اندام مالباته که بیشتر 129 دمجمران کدبن کاوله مالا خود آسما بون هاتن رزگار کرن. به هزاران بسپور دناواندا تیمین ج امریکای نهاد سر ارده آلکاریا حولدان دکن. او تیمین رزگار این امریکی USAID لباجار عادی امانه سمسوره نه. ویرانکاری لوی باجاری به تایبت دراماتیکه دی وقت که دریش به بچه حتا کو جنوب ور آوا کرن. به درجه ساله ام خوشبو تشتکی وسا آماده و پرورده دکن. با آمور تایبت دناواندا کامرین کو دکارن بکوین ناف گاولان اولو کسین ساخ بگرن. و سین کو جبو دیتنا مروان هاتنه پرورده کرن. عدنان محمد کرکوت 17 سالی یک جوان کسانه کو جی کراهیا و کارساته درکتیه. بیشتی 94 دمجمران جبن کاولن آواهی اپارتمانا مالباتا وی تی درخستن. عدنان کیخوشه کو مالباتا وی لوی دریه. او دبجه پشتی دمکی وی دبهیست لی دترسیا کو کس دنگی وی نابهیزه. وی گوته ما کو وی جوره رنشنه یا مالبات کلیل خارنه دا کو ساخ بمینه. سروک اردوغان لده باجاران روشا آوارته را گهان و او یک جی نشان دده کو کاراساتا لور چقاس برفره. راپورتا مارکیز مور جت اوزل دنگ امریکا. لما راشي كارمندن علي كاريان دي بيجن وان بي تي في باميرين جران وبيشكتي هيا هطاكو بكاربن وان جهان فاكولن كومان هيا عندك كاسين معي بندا مع بن عارف اصلا بامري دنجي امريكا جي بمصطفى بارا اخفتي او يك جوان كسايا كول بندا تيمن علي كاريا بلكو بكارن كسوكارينوي دوي افاهيا كو او لبيش راوستيا دريخن لناوندا باجار مرشه اف کسی کل بر آگیر رونشت ناویوی مصطفی باله و تیوی کل سر ارتج را 6 روز درباز بویجی او لبندا تیمین رزگار کرنه جبر کو هنج زاوای و دبن خربه آنده buraya hiçbir ekip دستبک ارتجی دا لتواهی باجر مارش چه مداخله تنبو پشتی دروجان لهن جهان وک شو با کامرامان تلویزیونان هین خباتین رزگار کرنی دان دستبکرن ایدی دروجا پنجان دا من خوی جهان هند دوست و حوالان و به حوالدان شخصی تیمین رزگار کرنی با روژه که من کاریبو کوان بین سر قابلین آواهی در انجام خباتان دا خوش کامن ساخ خارزای من مری حت درخستن لی هنجی زاوای من بن خرابایان دایه و چی کار بدست جی پسیار من ناکه پشت ارتج دسلاتا سروک ترکیه طایب اردوغان راستی رخنه تند هاتبو اردوغان روژا اینه او رخنه قبول کربو و گوتبو کو مداله لگور خواسته کاوان بلزگینی پیک نه هاتبو لگور دانین روبریا روش آوارته و فلاکت آفاته 12141 آواهی هلوشانه آفات هر وها دیار دیکه کو 32000 ین ترکیه 8000 ین بیانی بگیشتی 40000 تیمین رزگار کرنه هنه لیتوی کو هجمارا تیمین رزگار کرنه جه هجمارا آواهی هلوشای زیده جی بالد بیجه 6 روژن لبندا تیمین رزگار کرنه نه دوی ماکینه که کار یا مزن وره ویدره دا کو خرابین آواهیم پیشیا ما وره راکرین و پشت جی مداخله وره کرن ام نها حول ددن کو ماکینه کار جی بدرفتین خواه پیدا بکن حیا نها چی کار بدست نهاتنه ویدره و نگوتنه اف چیه لور چی بویه ام تشتک بکن آننا بال هیوی دیکه کو د دمک نزدا تیمین رزگار کرنه ورن سر آواهی وان و زاوای وان جناوا کاولان ساخ آنجمری در بخن عرف آستان دنگ امریکا مرش لچند روژن بوری هف سروکی گشتی هدبه میتاد سنجر سردانا وان دوران وان باجران کربو کو ارتش لی قومیه و آواهی لور
ویران بونا و خلق د جیروان دمایا وی هلبت سردانوان دورا کریا ایرو لناوان دا گشتیا هدپی لانکری وی داخویانی اگدا لسر هجمارن کوی بدست خستنا و ارکن آلیکاریان و هلبت رزگار کرینی هلبت تعمل دنگی امریکا ایوب دمیر لور آماده بون بزانن که داخویانین وی دای چی بون هجمارن وی راگهاندین چند بون وی چد بیجا هلوسته هدپی چی بون ایوب دم باش فرمون داخل هفسروکی HDP میتاد سانجار ایرو لودره داخوینی اکتا داخویانی میتاد سانجار دا تشتین بالکش او بکو اوا هفت روش یعنی پشتی ارتجی لقادا ارتجی بو لودره لیکولن کو بدست خست بو لودره به چاپمنی را گشترا دابشکر میتاد سانجار بالکشان راستی هری زده لسر کیماسیا چادران جبوکو دوی واریدا گلک آلیکاری دبکوتن لید آنا کسین کلوه درین دا آنجی ارتجی کلو ارتجی دا پیدوی هنه زده تر چادرن داخواست کر کو هکیوی آلی دا آلیکاری اک بچه و زده باشتر ببه دا آلیه دن دا جیت دی لسر وی قادا ارتجی دا چه کشیه هبون چه پرسکریک هبون لسر وانجی تواهی راوستیا اوی راگران یعنی سانجار راگهاند کو لودره راستی گل آنجی رخصتنین دموکراتیک پارتیین سیاسی وک تیمکا تایبت دکارن بیجم کو گوت درکتنه پیش اوان آلیکاریه کا مزن درخست یعنی حتی جدست وان هات اوان آلیکاری جیدان وک HDP جی دیار کر کو اوان بس 60,000 کسی را تکلی چکرنه 300,000 کسی را زیادتر دیسا کسان را تکلی دانینه و کرنه و 600 زیادتر جی کامیون تروله اوان وک HDP آلیکاریج بو وان برنه لراستی رخنه بیتاس سانجار هبو زیادترین جی لسر دستلاتی در دکت پیش یعنی سانجار راگهان کو دستلاتی دوی دری دا آستنگی درخست تشتکی دن در نخست پشتی 35 ساعت شوندا آفات آنجی کاروباری کلوی دیره کرم پشتو 33 ساعت شوندا دست بکریه اجی کماسی اکا دستلاتیه اف کماسی اویجی به یک سیستما یک مروایی و مرووا گریدا باشا او دبیجا کو خلق لور چاواوی بکاربن آلیکاریا بدست بیخن یعنی یک عددوا اگر آلیکاری درنگ بگهن و کرد بیجی خیفت نبن جوو وی روشا صار آلور اوی پیشنیات چی بکن وی چاره سری چی با و چش خلق راد بیجن چی بکن داخل راستی لویدری سانجار بالکشان لسر ساعتین پیشی یعنی جبو کو رزگار کرنا او کسین کو دبن کاول اندانه اتدی وقتا کو دم بچه ادی تشتکی دن دست پیده که لویدری بحثا سرمایه کر بحثا گلک ماسیان کر وی واریدا لازمه کو حولدن اکا نو وره چیکرن اوان دیار کر کو وک پارتی باری کو بکه سر ملی وان چه به اوج خو او بکن راستی لویدری هی کارسته پر مزن هنه دناv kavlanda anji rakırna wanda gelek tiştanda keşin civaki u tiştendinci u derkeve peş u sadiyar ki باشا او تخمين هنا جبو جمارة قربانيا هلبت تيرا قهاندنكو نيزيكي سيهو 2000 هطانا همرنا بترجع 8000 بريندار بونا كو تين تومار كرن لي جمارة او كسين كو دبن افاهيان دا معنا تخمينك جوان وكو جمارة هيا يانا او بحثا كريانا بحثا جمارة راستي نكر لهن ميناك دا قوت كو مثلا 5982 کارمندین آفاده هنه بس آواهی کو هاتنه رخاندن جه هجماری وانا زیدتره لبروی جی او رخاندن کو هاتنه چیکرن دوسا دیاره کو پروانجی ناتن رزگار کرن هجماری مریان یه رسمی کو تی دیار کرن جوان گلک زیدتره لغیری ویجی راستی دهن سازیان دازجی لسروان هجمارا هن گوتوبه جنه yani dibêjin ku hecmarê mirya mesela saziyekê diyar kir ku got heftê û 2000 zêdetir be yekê mesela HDP rayedarên HDP mi gel wan qise kiribû ji 7000 zêdetir dibe ku mirî derkevin ji bo jî pêşiya me de kareseteka mezin derkeve pêş dibêjin. Eyûb Demîr peyamê dengê Amerîka ji Enkarê bi me rebû gelkê spas Eyûb.
ده و شش روزان پشتی ارتجا لترکیه تیمکی بروانیا شهرستانیا هریما کردستان عراقی شان کو کسی کی ساخت جبن آواهیه که دریخن ویدیویا کو اندام کی وی تیمی رزگار کرنی جدنگی امریکا را هنارتی نشان ده دما کو او زلام جبن دیوارن حرفتین آواهیه کا باجار اصلاحیه یه پارزگاه عنتابه تی رزگار کرن چند روزن تیمن بروانیا شهرستانیا حکومت هریما کردستان دیگل تیمن رزگار کرنی ین آلیکاریین خوجهی و ین نفنتویی بجداری هولین رزگار کرنی بونا لچند جهن ارتهجی کو ویران کرنا بتایبت جی لعنتابی و لمزگفتک باجاری نیویورکی شینی و بهیا 4 کسان کو امریکینا مرنا د ارتجان دا لدمی کو وسردانا کسو کارین خود کر بهیا 4 امریکیان این کو با اصل ترکیانا کو لدمی سردانا کسو کارین خود کرین د ارتحج دا مرینا و جانا خوش دز دانا جالی انجمن پیوندین امریکی و مسلمانان و لباجار نیویورکی هات کرن او دمالا خدا ل کهرامان مراشی کول دم ارتهجی هفتیا بوری لور بون لی رزگار نبونم و خانین کو یندمکینا کول دم کاپا جهانی قطری هاتن کارینان جبو و حواندنا تماشوانین یارین توپاپی ل چند مهان لقطرین هاتن و گو هاستن جبو ترکیه جبو بین کارینان جبو وان کسین کو مالین وان ویران بونا نزیکی 10,000 کروان دیورن شاندن یا یکم یان بشی یکم وان کروانا جه 306 کامیونان یان کابینان بکاتبو آماده ندوه یکشمی هاتن ریکرن پشتی ارتجا روژا دوشما بوری قطری پرک اسمانی جبو آلیکارین مروانی لترکیه وکریه تامین دنگی امریکا لکوبانی محمود بالی را راگهاند کو فروکا به فروکاوان ترکیه اتومبیلکا سیویل لوی دفری کر آرمانج و کسک تدا حات کشتن نها محمود بالی راستو خوب مره یاجبو هم بزانین که زانیارین وی نوشه چنا محمود او چه رو دان بو یعنی حات پش راست کرن که او فروکا به فروکاوانا ترکیه بو و او کسی هاتی کشتن کی بو؟ بله دم باشواره تا مشوانه رو بله دو ساعتين پشتی نیورو روجاوای کوبانی نیزی گند منازه اتومبیلک هات آرمانش کرنده انجام اوی آرمانش کرنده کسی کی به نام محمود بشار بوج گنده کی روجاوای کوبانی گو دما بویره دا رویابون سر اتومبیل جبو کسی تیدا خلاص بکن مرا گوتن مرا را کاندن گو فروکک لعزمان هبو هلبته لوی هریمه تنه فروکن ترکیه دکارن فروکن ترکیه یا بی آجوان دکارن آرماج بکن و ایریش بکن تشتی نو گو پشتی اردهجا مزن افجارا یکی گو ایریشکی عزمانی یعنی ایریشکی تو باراندنه لهریما کوبانی لهریما باکور و جاوی کردستان بگیشتی افجارا یکی گو دی آرمانش کرن شخواب بری ترسات ناو خلکی داج بر اردهجه گو خلکی نگی و نگری نمالا خواه افجی ترسکی زیده تر بو یعنی باشا راگهاندرین فرمی داخیانین فرمی جلیانه کی درکتنا کو پشتراز بکن او فروکات بچما بستی او ایری شکریه و چما او اتومبیل او کسکی بو حتی کو ببا آرمان جا ایریشی بله وکی گمش خلق مروه وی کسی پرسکریه او کارمنده که ریوبریا خسره از باورم ده دستیا آبوری دا کاردکه مالا وی لفره زوجیه با وسه زاریانه دهات مالا خواه یعنی او عربجی سیویله و او کارمند جی شخوا قصد راگهاند بو گو شروانه که مد انجام ایریشه دا
جیانا خوش دست دایه لدما لکوبانی سردانا مالبات خود کرد یعنی سردانا زاروک خود کرد لگوری آگاهی مجمرو ویوی به دست بستی گو کارمند ریوبریا خسره کارمند سازیه که آبوریه محمود بالی پیامبر دنگ امریکا جوکوبانی به مربول سفارت ایریشا کا بفروکا کا بفروکوان لسر اتومبیل کا سیویلان و کسک تیدا هاتیا کشتن سپاس محمود ناوندا راگهاندنا چاپمنی یا کوما جواکین دموکراتیکا کردستانی جی بانگ لهزین خوی ین چقدار کیه کو ایریشن خال دیجی دولتا تركيا راوستينين پشتی و ارتهجه دمي كو قلين وان هريمان شپر زبونه داخوانيان نويسكي دا جوا کوما جواکا دموکراتیک دبیجا اما لهمو هیزین خود دکن چالاکین لشکری ترکیه راوستینین گلو او دخوازن چه پیام بگهینن رمزی کارتان هفسروکی کنگرا گل لبلشکای بمریا که رمزی ام گل کی سپاسیتت کن جبو دمی و یعنی تبيجي كوما ديمقراطيكا كردستاني كوما جواكن ديمقراطيك دخوازه چه پیامي بدا براگهاندنا يك آلي جم خوا يا شر و إيريشان لسر آرمانج دولتي يعني وقت زانين ارتهاجا لباكر كردستاني لباجارين تركي حتى لآلي سوريا لروجاوا يعني ارتهاجا كبربر مزنه جبر كيجي جارا يكمين همان دياربوكو الدولة جي جبو ارتهجي علي آمدكاري دا پر لوازه نا آماده جبر كيجي يعني كارستك پر مزن دركت يعني علي كشتيان علي برنداران علي بيوستيا گل جي گريداي ويا ربیره کجی برپسیاری خواه لهمبری گلین ترکی کرد و ترک عرب هر کی هبن لهمبری وانا برپسیاری خواه خواست بیک بینه و کارستا مزن گاوا اوقاس انسان بن کابلیوان ارتاجا دمانه گله کس مرنه گله کس جیانوان ندیاره دوی دمه دا ایشو که مزن هیا الجبوی گل جبر شرج ایشن نو چه نبن جبر وی که جی همبری گل بسیاریات بکنی یاردا و هلوست خواه جبوی ریا گشتی پیش کرد باش که رمزی هم نزانن کو هفسروکی که جکی داخوانی خدا یعنی ویسکی هلبت بیجا کو هلبت و هلوستا ببورا دولتا تركي جي جبو بريارة ما او جي بريار دربه يعني ما بس هاوي تشي اكو عند زانكو تركيا رانغا برسبي يعني حطاناها هر كز بحثي وداخوانيا كجكيناكو الجم خوش الراوستانديا ورانغا حكومه تركيا هر بيك جاري بحثنكا افجا ما بس تشي اكو لسر بريار لسر وانجي ديمينا لسر هالوستي وانجي ديمينا بيغمان يعني شر يك الينينا اوا شهروستاندن نینه اوا بریار بوی ل یکنه خوی لمتروپولا لترکیا دناف چالکیا دانه بوان مساج پیش کشید که بیکو چالکی خون بدن سکناندن راوستینن دوی پیواجوی دا پیوست چالکی نه و ایشه گل مزنتر نه و لبله طبی اوایی کالین نه پیوست دولت جی بوی اوایی لشهر و ایریشی خو بده سکناندن که وقتی زانین یعنی و دمه دولت ترکم ل باشوری کردستان لسر گریلا همجی لسر روجواجی ایریشی خون به اوایی کی بردوام کرد نه یعنی اگر ایریش ببه یعنی گریلای خو بپاریزه اگر ایریش ببه اگر ایریش نبه گریلاجی خود رادو واسطه سکنه ما بس اوه بله ما بهیست ادیم پیامداری مال کوبانی راگهاند و ناجی به مرا بوکو ده لگورا زانیاری نویب دستوی کتنکو درونک یعنی فروکا به فروکاوان ترکیه ایریشی یک ج
کاربدەستین ڕێبەریا خۆ سەر کردی هەرچەند نەگەلکی جەمە ناودار بووە مزان هەتا نەها کاریویچی بووە و کریە ئارمانچ کێکی ڕەمزی من دخواست ئەز شتە بپرسم ئەرێ ڕاگەهاندنە کواسا ژێکەژەکی وی ببە دەریڤەیەک ji بۆ دەستپێکردنا ئاشتی بتایبەت jî Tirkiya niha rastî derdek mirovانî dibe yani ev helwest bêguman helwestekî giring e ewa îspat dike diyar dike ku rêveberiya KCK û PKK ji aliyê berfisarê xwe li hemberî gel li hemberî civakê yani gelekî cidî sekine gor vê hereket dike lêbelê bêguman ewa ji bo vê kareseta ertejê ye eger dewlet viya wekî nêzik bibe bêguman dikare bibe wesileyekî lê we diyar ku dewlet ne ku erênê nêzik dibe bereva jî çalekê şerê xwe berdewam dike. Remzî Kaltar hevserokî Kongreya Gel li Belçîka bi me hebû gelkê spas ji bo demê we. Ez spas dikim ji bo serkeftinê dixwazim. برنامه هفت رنگ برنامه کنری یا بشی کردی لدنگی امریکایی از لقمان احمد هر دو هفتی جارکی و دبم گرکی ناو اختی چاندو هنرا رنگی بمرنه بەری دوو ڕۆژان پۆلیسên سوات لە باژارê Duhokê bi ser kanalê televîzyona Spêde da girt û şeş karbendên wê girtin bo dema Kurd di zîndanê de bûn lê wê ew azad kirin. Ew dibêjin sedemê girtina bi serdagirtinê ew bû ku wana kampênek dest pê kiriye ku ew kampên bi navê hana li gelek cîhan jî ew kampên heye pêk anî û daxwazê ji xelkê dikin ku alîkariyên xwe bînin cem wan loman wan ew bi serdagirtinê kiriya çûku karbidestên yani rayedarên parêzgehê dixwazin ku alîkarî yek alîkar be û li yek cihî be û bi rêka hikûmetê be. Lê dîsan jî ew kesên ku hatîne girtin rojnamevan bûn û sendîka rojnamevanên Herêma Kurdistana Iraq wê li Duhokê jî de gel dadwerê giştî rûniştina û nerazîbûna xwe li ser wêne diyar kirine û dixwazin bizanin ka ji ber çî bê fermana dadgehê wan polîsa bi ser wî kanalê televîzyonê de girtiye. Selam balay li Duhokê pêdaçûne kiriye. شش روزنامه‌وانی کانال سپیده تنه دست سر کردن. آزاد سعدی ریوبر رخصتی هانای امروایتی و پیامنر کانال سپیده کمپینک فک آنی جبو کمکنه هاریکاریا و ارتش ترکیه و سوریه. لیل روزا اینی دهیدو پلیس سر بارگاه کانال سپیده دادگرونو شش کسان جوان دست سر دکن و بنا بنگه پلیس آنو بو معاون نیو دم جمر الویر تهلنو سوزنامه که جواد گرن کوی کاری انجام ندن. راستی ام جی های الوب سیارت گرین بوچی ام هاتی نگرتن ام برای خراوی که فرمی بون بر پرسیوی آن ندو که سران سری هر ماکرستانی اف کاری تیت گرن بسیار مجی اویا بوچی عمل دو که گرتین دم که دا الریوبر اداره اثر بخوی از اف کاری تیت گرن سران سری هر ماکرستانی کاری خیرخوازی تیت گرن اصلا رای خراوین خیرخوازی کاری وان اویا کاری خیرخوازی بکن. کانال سپیده سکالا لسر پلیسان ل دادگاه دهوک تومار کریه و سندیکا روزنامه‌وانان و راوشکار یاسایی کانال سپیده ادگل دادوری و دواکار گشتی لسر و کیس کومبونه د پریس کنفرانس کی دا بو کانال راگهاندن تن اخفتن وبت ما أبكو أم برجريش كيشة روجنا ما بكن أكيد دامكو بريكا ياساي نقطة أنجام دانك ما قانونية بتن أقدريا سنديكاي كربان بتن بريارة دادواري با دام أفا هر دو خالنا أنا بجينا أكيد بريك بدنا ما بابتك قانونية هر تابتن يعني أم خجي وك روجنا ما وك سنديكا رزق كمازن الياساي جرين أم جد قالهم دناكو ياسا جبتن أم تمام كرت أكين ودام أم تمام كرت أكين كتشو أم رزيل همي في شيء جديد جرين وأم بيجي أبي كار خد كين أم جي كار خد كين بيجين تشتكيش درفي اوفيسي هبا يجي بهيش رنگكي ناچ بتن في رنگي بينت اوفيسي دا وكاردنا همي جورا وجورا دا يديكن وده تلفونت كارمند اوفيسي بينا جي ورگرتن بي بريارا دادگهي وبينا روانه كرن بو بنگه پوليسا اوا بريو اوا نشانش هميا بهسترو اوا کو ياسا نبويا دوي كاري دا چونكه اگه در وقت بيتا گرن بهيش رنگكي ناچ بت بينت اوفيسي و بي رنگ اوهاتي نجور و منوید بحث بکن هر رز گرتن ما حاول ده لسر وی کیسه آخفتنا پلیسان جی هبید لی اود آماده نبون چه داخویان یا بدن
هجای آماجه کانال سپیده و ریکخستی هانا سر به یگرتو اسلامی کردستان و دستوری آفرمی جه حکومت هرما کردستان هنه. سلام بالایی دنگ امریکا دوهر. جبوكو ام بزانن كان سنديكا روجنامافانا ديقال دادواران شكريا وشبر يارداد بمرة بريز هيثم بطرس سكرتيري سنديكا روجنامافانا لدهوكي كاك هيثم دم باش يعني وتش دادوار خواستيا ودادوار چي قلت بشتي طيبه دي سر مسألة قرتنا روجنامافانا بي فرمانا دادگهي سوپاس دم باش از جيكري سكرتيري ما كاك داخل سوپاس بهواجي بلا ام بري دست بيكن ام بيچك معلومات ام بيصانين حبيب دنا كاسي حكمتا دهوكي بريار دا هندك كلو بلد كوم كتن بو زلزال سوريا وتركيا كانال سبيدي حكمتا دهوكي هندك جه دست نشان كرن كانال سبيدي جي رابي بوخو فيشولي كرين ابا ايك دو وقت حكمت آگهداری کانال سپیدی کرین و ویتشتی کم نکن هاولدان او هر ویشولی بکن حکم رابین پولیس اندهو که جهن پیوانی دار چون سر کانال سپیده و بشیوه که یعنی پا دیفواد گوتن نبریکو پیک نب ازنا محکمی نب موافقه حاکمی افتشتي كريم ماجيك وك سنديكا روجنامافانا دوكي لقى دوكي ما فرديت ما سردانا سروكي دادگاه دوكي قاضي بهزاد اتروشي راستي صوباسي بو جنابوي او جيك پشتوانيا سنديكا كر قلت شيرانك ام قابلنا كان بي دادگاه بتا باشا كاكي هيثم اگر دادواری گشتی بیشتن کو او قبول ناکن بی فرمان دادگاهی بسر کانال کی تلویزیون دا بگرن او دی چی بکن نگود او چی بکن بو همبروی کاری پولیس اوی چی مانی سلوک دادگاهی گود ام دی دیفچونه کی بخورکن ام دی سحکنی که چی مسئله بوج وکرن آیا بموافقه محکمه چوی ویری آن نه ما نزانت اگر دادواری گشتی بد ما نزانتن رازامندیا دادگاهی یان دادوری کی هبوی یا نه دیاوی زانی به های یا نه پیدا چون دی چی اگر او جا کار داخل او پنجو جا الكردستاني بين ودانا فرمي هبو اجبر هندي دوام نتكرن يعني بين ودانا فرمي هبو دوام نتكرن دي فچونێکی کات گوت هەکەر ئەم شتێکی ئەوسا بزانن ئەم قبیل ناکەن و ئەم دێ شولەخۆکەن سەروی کە ئەم سەحکەنی چی فەرمانە ئەمریکی کوێ وێرێ باشە کەکی هایتەمە دخواست تو جێگری سکرتێری سندیکا ڕۆژنامەڤانە دۆکی و 6 ڕۆژنامەڤان لێ پارێزگای هاتنەگرتن لەبەر چاوێ گرتنا ڕۆژنامەڤانان هەلبەت وەسا پۆلیس بشتە سەرەوەیکی نە شتێکی دروستە نە شتێکی ڕاستە تو بۆ vê وەکو جێگری سکرتێری سندیکایە چت بێژی ئەفیەکی یاد دوێ یعنی باوەڕکی کۆمکردنا ئالیکاریە ji بۆ کارەساتێکێ وي قد غبل جهكي والجهكي دي ودستور دايبا يعني اف استناقه هم كما اليكاري بكم كنا اليكاريا وك بروش نموان ام قبلنا كان وك سنديكا ما بيانامه جي درخ هكر ما قلت منينا كما بيانامه جي درخ ما بيانامه خود ديار كرين ام قبلنا كان بشي رنگ بت شي شكل بت هيرش كده سر چي دزگاهي كي راغاندني يعني نبس الا يقولتو بت هم راغاند دي جي بت باشا دي تشبيت يعني فيتي برسفك جبوي كاري هابتن يعني ما نجبر هندي امش سروكي دادگاهي ام دركتن ام چونه رهبري داواکار گشتی راستی قاضي الويري او جيك بدي قاضي مالويري قلت قبل ناكم قلت چكو ما بريار دا الا موافقات سنديكا روزنامه‌وان اگر ام ايكي بگرن ام نامه که بدن سندیکاش نیکا ام بدي هيك صحفيه كي بتكتر ان روزنامه‌وان که جبر هندي وك سنديكا ما ام رازينا بون سيرفيكاري وما ديفچونو خوشي كير وام چونه دادگاه واحتمال صباي وارو جدي قال عندك دزگاه بوليس دوكل دادگاه بخورينن ام دا ايكودو تبگه ان وانت ستات چنابت
اوصل سردري قال دزجه دراجه هذه اللي دوكي بتكرر بريز هيثم بطرس جيجري سكرتيري سنديكاين روجنامه فانا لدهوكي قال كي سباس جبو دميوا سباس بوتش لا سليمانیش چەند کەمپێنێک بۆ یارمەتیدانی قوربانیەکانی بوومەلەرزەکەی تورکیا و سووریا بەڕێوە دەچێتن یەکێک لەو کەمپێنەکان کە بە ناوی هانایە سەرپرشتیارانی ئەم کەمپێنە دەڵێن دوێنێ ئاسایشی سلێمانی هەڵی کوتایە سەرمان و کەمپێنەکەیان داخستووە بە بیانووی نەبوونی مۆڵەت پامێری دەنگی ئەمریکا. سنوور کەریم لە سلێمانی ئێستا ڕاستەخۆ لەگەڵمانە. سنوور ئەم کاتت باش یعنی ئێستا بینیمان لە دهۆک چەند ڕۆژێک کارێک کرا دژی دەستگایەکی تەلەڤیزیۆن بەوەی کە کەمپێنێک هەیە بۆ کۆکردنەوەی یارمەتیەکان بۆ لە سلێمانی بۆ ئەو کەمپێنە ڕابگیرێ. بەڵێ ئەم کاتتان باش دەخیل من بەر لەوەی بێمە بەرنامەکەەوە لەگەڵ سەرپەرشتیارانی کەمپینەکە قسەم کرد. دیارە ئەوان ئەمڕۆ دوایەوەی کە دوا شوێن سەردانی پارێزگاری سلێمانیان کردووە دکتۆر هەڤاڵ ئەو پێی ڕاگەیاندون کە ناتوانن کەمپینەکەیان بەردەوام بکەن و پێویستە کەمپینەکەیان کۆ بکەنەوە بۆی ئەوان بە تەواوەتی لە بەردەوامی کەمپینەکەیان بێهیوا بوون. هەرچەندە بەر لە بەرنامەکە من ویستم لێدوانی دوو لە ئەو سەرپەرشتیاری کەمپینەکە وەربگرم کە لە چەند کەسێکی چالاکوان و کەسایەتی ڕۆشنبیر و هونەرمەندانی شاری سلێمانی پێکاتوە. بەڵام دیارە ئەوان ڕایانگەیان لەبەرەوەی کە لە ئێستادا ئەوان دەستدەبێت بە دەقیقی ئێستا لە ناو کۆبوونەوەدان ناتوانن بڕیاری تاگلایەنە بدەن لە کۆبوونەوەدا بڕیار دەدەن کە ئایا نازانم ڕێکاری یاسایی دەگرنە بەریان کەمپینەکەیان کۆتایی پێدەهێنن یان هەر کارێکی تر ئەوە خۆیان دەزانن بەڵام وتیان لە ئێستادا ناتوانین هیچ بە ئێوە ڕابگەێنی. دیارە لەگەڵەوەی کە ئەوان سەردانی چەند شوێنێکیان کردو وتیان بەڵام مۆڵەتیان پێ نەداون بەبێ ئەوەی کە هیچ هۆکارێکی دیاریکراویان پێ بڵێن تەنیاوەیان پێوتون داوایان لە خەڵک کردوانەی کە سەردانی کەمپینەکەیان کردووە لێ زەحمەت شتەکانتان بەرنە هەمانە و کەمپینەی کە بە ناوی هاوخەمتانین و لە ئەمنە سوورەکەی شاری سلێمانی کەمپین کراوە بیبن بۆ ئەو کەمپینە. باشە سنوور یانی ئێمە دەزانین لە دهۆک بریار دەرچووە نازم ڕەنگە لە هەموو هەرێم بتنکە بریارەکە دەرچووە شوێنەکان دەستنیشان بکرێن حکوومەت شوێنەکان دەستنیشان بکە بۆ کۆکردنەوەی یارمەتی مرۆیی بوو ئەو خەڵکانەی کە ئیبوومەلەرزەکە لە سلێمانیش هەروایە یعنی شوێنی تایبەت هەیە حکوومەت دەستنیشان کردووە خەڵکانێک ناتوانن بۆ نمونە کۆمەلگایەک دەستگایەکی تایبەتی سڤیل بتوانێت بۆ خۆی یارمەتی شتیوا کۆ بکاتەوە. دەخیل لە ڕاستیە ئەوان سەرپەرشتیاریان گلەیان لەوە هەبوو کە ئەمنە سوورەکە کە خۆی بە ناوی ئەمنە سوورەکە شوێنێکی نیشتیمانیە بە موڵکی گشتی دەزانن بۆیە نەدەکرا ڕێگری لە ئەوان بکرێت کارگەی جگەرەش هەر شوێنێکی گشتیە و دوایەوە ڕاستە حکوومەت بڕیاری نەداوە کە یعنی یەک شوێنی دیاریکرا و دیاری بکەن بۆی کە کەمپینەکانی تدا بکرێت بەڵام یەکەی ئیداریەکانی شارەکە کە لە قایمقامیەت و پارێزگادا خۆی دەبینێتەوە خۆیان ڕاستەخۆ سەرپەرشتی کەمپینەکانیان کردووە کەمپینی هانا تەنیان کەمپینیە کە لە شاری سلێمانی بەڕێوەچووە بەپێی زانیاریەکانی ئێمە لە چەند ڕۆژی ڕابردوو 4 کەمپینی جۆرا و جۆر لە سلێمانیدا بەڕێوە چوون بەڵام کەمپینی هانا بە بیانووی نەبوونی مۆڵەت دیارە کۆتاییان بەکارەکانیان پێهێنراوە ئەوان ئاماژەیان بەوە دەکرد کە ئەمە بە جۆرێک لە دەستێوەردان و جیاوازیکردن لە نێوان لایەنەکاندا دەبینن و ئەمان قەراریاندا بوو دیارە هاوکاریەکانیان تەسلیمی نوێنەرایەتی خۆسەری ڕۆژاوای کوردستان کە لە سلێمانی و لەگەڵ ئەوانە پەیوەندیان هەبوو بۆیە شارەکە دەگەڕنەوە بۆ ئەوە. باشە سنوور با کورتی میکانیزمی گەیاندنی یارمەتیەکان چۆنە لەوێ چی باسەکرێن یا لە لای حکوومەتەوە ئاسانکاری هەیە لە خەڵکەوە لە نای خاڵە سنووریەکانەوە؟ بەڵێ دەخیل بەر لە نیو کاتژمێر من قسەم لەگەڵ دکتۆر هەڤاڵ پارێزگاری سلێمانی کرد سەبارەت بە میکانیزمی بەڕێکردنی کەمپینەکان ئەو لە ئێستادا بە منی ڕاگەیان کە خەریکی ئامادەکاری کۆکردنەوەی شتەکانن لە شوێنێک کە نزیکی دەرەوەی شارەوەتە دەرەوەی سلێمانی هەموو شتەکان براونەتەوێ لە ئێستادا خەریکی پێچانەوەن بە ئاگاداری کردمەوە کە لە ماوەیەکی نزیکدا دەست دەکەن بە بەڕێکردنی بەڵام بە منی نەوت ئایا بە ڕێگەی فڕۆکە کەمپینەکە واتە کەلوپەلەکان بەڕێ دەکرێن یان بە ڕێگەی کاروان و بە ئۆتۆمبیل لە قۆناغەکانی داهاتوودا زانیاری زیاترمان لەو بارەیەوە پێ دەڵێن و ئاگاداریان کردن کە ئێوەش ئەتوان بەشدار بن لە میکانیزمی بەڕێکردنی کاروانەکاندا. سنوور کەریم پەیامەری دەنگی ئەمریکا لە سلێمانی ڕاستەخۆ لەگەڵمان بوو سوپاس. زایڵی داهێنان بەرنامەیەکی فەرهەنگی و هونەری بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا من ئاسۆ جەبار
لە واشنگتن دیسیەوە هەردوو هەفتە جارێک دەبمە میوانی ماڵەکانتان لەگەڵمان. ئەڤگەڕن دەستورداری خەلکێ لێ دەڤەرێن و ئارتەژلێکی بووە و نەها ئەفکارا من ئۆزلەم یاساک لە ستودیە بمەڕە ئامادەیە ڕەوشە وێ دەڤەرێ ئارتژیانی ئالیکاریان هەر تشی دشۆبینە ئۆزلەم سوپاس کوت لە ستودی ئامادەی منخواست بەریات تشتی بەحسی ڕەوشە ئاوارتە بکەین چا بڕێ بەدچە. بەلی دەخی ڕەوشە ئاوارتە ئەف درۆژەکە تێمەریەتێ لە ده باجارên erdhêj pêk hatine li gor ragahandina û li gor ku em dişopînin bi rengê cuda tê derketin holê wekî ku roja yekê mîna li gor rewşa awarte hikûmetê qedeqê kir ku hatay ku herî xirabe rewşawî di bilî wesayetên ku wê destûrdaye têkeve nav bajêr her wiha em gelek ragahandinên binpêkirinê rojnamevanan dibihîstin bi taybetî li Amedê li Malatê û li Meraşê hikûmet destûrê nade ku rojnamevan têkevin qada erdhêjê û ragahandinên azad bidin her wiha wek nûçeyek herî dawî îro gora deh de xeberê car jî hikûmetê li Mêrdînê bo du rojan her cureyê tevger û çalakiyê ji bo civakê û rêxistinan qedeqe kir. Li gorgelek ragahandinên rojnamevanî jî ev hikûmet tê rexnekirin ku opozisyon hikûmet bo rewşa awarte bo armancên xunê siyasî wek alavê bikartîne. ئۆزلەم ئالیکاری دیگەهان ji civaka nêvtewî ji Amerîka ji Ewropa ji heta de welatên herêmî jî û dîsan gazin dehne alîkarî nagehan xelkî ev çi mesele ye? Belê dexil bi rastî gelek tiştek giring dibêje ji Ewropayê bigire ji Amerîkayê ji heta Kübayê û heta Qatarê gelek alîkariyên hem tîmên rizgarkirinê û hem jî alîkariya betaniyan konan û gelek tiştan têkirin lê gelek bal têkişandin û ragandin hene ku mağdurên erdhêjê dibêjin ev nagihên me şîrovekar balê dikişînin ku û ragahandinên ser erdêjî bi rastî destnîşan dikin ku di hêvrêziyê alîkariyê de pirsgirêkek gelek giring heye ku ev jî dibe sedema rexneyên giring li ser hikûmeta Erdogan. Arûziya herî mezin ew e ku alîkarî bigihan deverên Bakurê Roj avayê Sûriyê ku bi destê komên çekdar de û bi hinek jî bi destê hikûmeta Sûrî de ye. Serokê Rêxistiya Saxlemiya Cîhanî seredana wir kirdu li Helebê bû bi Beşar Esed civiya li ser wê çi heye? Belê serokê berpirsê giştiyê Rêxistina Saxlemiya Cîhanî Theodoros Adhanom piştî hevdîtina bi Esad re daxuyaniyek da û got ku ew hewlên xunê bo derbaskirina alîkariya mirovî dixebitin û di encama civîna bi Esed re Esed nêtaxuna baş diyar kiriye û gotiye ku ew dilxwaze ku ji bo heremên ku dibin destê çekdarên opozisyonê de ne deriyên din yên sînorê vekin. Dexil hêjayê balkişandinê yeke bo niha tenê deriyek heye ji ser Tirkiyê re Babil Hewa ji wir derbas dibe alîkariyek sînordar kiriye lê her wiha karbidestekî netewên yekbûyî jî ragahand ku heta niha alîkarî ji ber destûrnedayîna Tehrir el Şam nehatiye dayın û di vê warê de jî ji bo çareseriyê hevdîtin berdewam dikin. Spas. وێنەین سەتەلایتی و ئیرۆ دوشەمبێ jî hêla mak ser teknolojî ve hatîne weşandin xuya dikin deverên dorûbera vuhledar lê herêmên Donetsk ji Rojavayê Ukrayna bi giranî bûne armanca topbarana Rûsya. Ev herêm ku di meha çend mehan de bûye meydana şer û bi hevçûnên giran di nêvbera hêzên Ukraynî û yên Rûsî de ew di navbera yan di eniya başûr û rojhelata wan şeran de ye.
لدەستکەفتین رووسیا کو تێدا دیارە سنووردار دەبن لور لێ ڕەنگە بە هایوان عێریشانژی گران بە لەسەر رووسیا. ڕۆژائینیژی برێتانیا گوت کو هێزین رووسی دەستکەفت لێ باکووری باخمود دەست bi dest xistina lê demek dijwartir êrişî vohildarê kirine ku 105 kilometran li başûrî wî welatî ye. Jack Schumer rêberê piraniya civata demokratan di civata sînatorên Emerîkî da dibêje ku Amerîka bawer dike tiştên nenaskirî ku firokên şeriyên Emerîkî li ser Kanada û Alaskayê xistîne xwarê balon bin herçend de ku ew ji balona Çînê ya ku berî heftiyekê ji alî Amerîka ve hatiye xwarê hatî xistin biçûktir e. Schumer duh yekşemê ji bernameya ABC ya kanalê ABC ra deswîk gotiye ku ew şeva şemî ji hêla Jack Sullivan şêwermendê ewlehiya neteweya koşka spiya serok Joe Biden ve hatiye agahdar kirin sebaret xistina xwar a tiştên çar tiştên nenaskirî. Li ser pirsa ka gelo dû ji wan tiştên ku berî du rojan hatina xistin Jack Schumer got erê ew bawer dikin ku ew jî balon bûne lê jî yekê ya ku ya Çînya bû ya Çînê bû li heftiya borî gelkî biçûktiran. Di yariya Superbola Emerîkî da tîmên Kansas City ji Philadelphia Eagles bi 38 beraber 35 xalan û hejmareka mezin a temaşevanên vê yariyê piştgirî dan Rihanna ya ku stranbêjeka xwerta Emerîkiya dema wê nîşan day ku ew ducan e. Rêwirsin gelkê balkêş bûn lê tiştê balkêş jî ew bû ku li demê vekirina vê yariya ku salane têkirin û vîyariyeka gelek mezin li Amerîka tênaskirin daxwaza alîkariya qurbaniyên ertihejê li Tirkiye û Sûriya hatiye kirin û daxwaza komkirina alîkariyan jî hatiye kirin. Helbet me destûr nîne ku em wan vîdyoyên rastexwe yan vîdyoyên yariyê biweşînin lê dîsa ev jî li demê ku xelek diçin yariyê. Bi vê çandê em tên dawiya bernama îro ya Kurd Connection heta sibehî digeyne her şad û bextewar bûn û Xuda hafîz.